Sometimes, iti prayer tayo, ket adda dagiti mang-distract, mang-upay kada tayong agpray. And sometimes, adan din nabanugkan nga talagan nga agpipray, ket awan lata. So, how to overcome that? Iti prayer life tayo. Because ni Satan, may isa nga aramid na nga mang-upay kada tayong agpray. So nga even Jesus Christ, insuro na rito'y, ijay Luke 18 verse 1. Dito yung basahin nga, insuro ni Jesus, ti maysa nga parable, tapno isurwana, tagiday disciple na, nga kanayon da nga agpray, nga saan da nga ag-give up. Handa nga ag-faint. Handa maupay. Amen? Verse 1 lang, basahan tayo. Yes. King James translation. Okay. So makita yun dahil, so ngayon istorya na, jay balo kenda jay, unrighteous judge. Nga da jay balo, subli nga subli, ijay unrighteous judge. Ket uray no saan nga nalinteg, nga judge ti jay, inted na jay kasapulan jay balo. Teaching ni Jesus na ito Amen. So, at the time nga mabannog tayo, nagkarkararag. At the time, asla tayo maupay, mapaksuyan, na? How to overcome that? Okay. So, iti aming araramidan tayo ko, nakabase iti faith. Iti saan kuma, nga kumapoy, when saan nga give up our faith. Amen. So, mapan tayo dyan. Kahit kumanan nga isuro pa yung mamingsan, kada kayo da dyan, fight the good fight of faith. Ti ipapight tayo, faith. Iti prayer, iti healing, iti panagrangay, anyapay, dito'y earth, ti ipapight tayo, faith. Amen. Natilaban tayo nga Christian, faith. So basahan tayo diyan. 1 Timothy chapter 6 verse 12. Fight a good fight for the true faith. Hold tightly to the eternal life which God has called you, which you have addressed so well before many witnesses. Okay. Dito ko na fight the good fight of faith or for the true faith. Hold tightly to the eternal life or take hold of the eternal life to which you were called. Ito'y, so makita yun fight the good fight of faith. Mayat tilaban tayo, tapamati, sa ngatin nagbatan. Amen? So faith,
ti ilaban ijay upay. Ti panakabannog. Di tayo mabannog nga garamit ti naimbag, tagapit tayo ti tsimpuna. Daragin yung verses. Ngayon kasano kakakahan nga mabannog? Faith. Amen. So faith, ti i-fight mo karagin nga situation. Okay na. Sumapan tayo dyan. Oh, praise God. Kailangan gaglawag matlang kada kayo no anya ti faith. Ito'y Bible. Muna na kita tayo, what is faith? Anya ti pamati. Nibagak kada kayo diay, no anya ti pamati, siguro ado ti may answer you. Nya ti pamati, trust. Nya pay. In kayo lang i-translate the J word nga faith na duma-duma nga word. Confidence. Nya pay. Oh. Tagijay ti kaduan nga ibagan dagiti na duma. What is faith? Nukunam. Conviction. Nagkakasyay. Pero dito'y Bible at is specific. Ngay bagbagan ti Bible nuan niya ti faith. Amen? Okay. Muna na, ngay paranggo ka na kayo nuan niya ti faith, ket word dayta. Faith is the word. Ano ti explanation ti faith? Faith, bilibom nga danagay banag, nga di mo pa'y nakita. Nag-explain ko kami ng dadjay tinapalabas. Kasanom nga mabilib, nga dan nagay banag, nga di mo pa'y makita. Nakabasi, ija word. So ti faith, word. Hangka mabalin, nga madaan, iti faith nga dadjay, nga trust, confidence, conviction, nga dan naglibanag, nga di mo pa nakita without the word. So, kailangan nyo the word. So, nga oras ang kaibagada na dyan, faith is confidence, trust, conviction. Kat oray explain na. Oray explain tayo. Faith is present tense. Faith is now. Hope is for future. Faith says, I have it now. Hope is, I have it tomorrow or next week. Or I will have that next week. Uray ka sa kasayda. Tanawad paras kong uli ay. Still atahan ko ang faith. Ingana nga, pandak madan ni Apo Diyos, ito yung revelation. Faith is word. Hallelujah. Sige man, prove tayo. Romans chapter 10 verse 8. The faith word. So nga ti fight mo no fight, the good fight of faith, i-fight mo the word of faith. So ano yung problema dyan? Rute kung kuna napigsa ti pamatik,
Nawan kin ka ti word of faith, I don't believe nga napiksa ti pamatin. Because faith is the word. Tinapiksa ti pamatin na kailangan amuna jay word of faith. Now, basa. Makita yo? Nawatan nyo ba na yun? Verse 8. Kunana, in fact, it says, the message is very close at hand. It is on your lips and in your heart. And that message is the very message about faith that we preach. Ano nga nakita jay? Word of faith jay. Ito King James siya na. Pero tinbaga naman dito message about faith. Adagam ti message about faith. Adagam ti message nga haan nga faith. Okay, mapantayo jay King James. Sige, basa. The word is not in given in thy mouth and in thy heart. That is the word of faith which we preach. Maliwanag na. Sa King James translation, kunana, that is the word of faith which we preach. Sakbay na nga kita ito di we preach da, nga word of faith. Pansinin nyo pa ito Jay word, the word of faith. So kasanom, nga i-fight, i-answer the prayer mo. Kasanom nga i-fight, i-jay prayer, jay faith, kailangan nga mum, the word of faith. Adaba mo yung jay karkararag yung nga word of faith. Nagidati Christian. Ano ti Christian, nga handa nga mo ti word of faith. Handa nga mo no, ayan na ti faith. Handa nga mo no, anya ti faith. Nga mabangbanggit. By faith. By faith. Pero haan nga exactly nga faith, wagbagada. Because saan da nga mo, noan niya, the word of faith. Anya nga the word of faith. Naglakad ito Okay. Mapantayo jay verse 9. Anya the word of faith? So ito Verse 9. Sige, basa. King James. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Dadya lang gayam. Ipudnom lang diyang iwat mo. Anya di ipudnom diyang iwat mo, kat patyom iti pusom, nga pinagungar ti Ama, ni Jesus, manipod kin patay, may salakan ka. Resurrection mo't kayam ni Jesus. Ti faith. Ti bilibam, natay kat nag-resurrect. Di gospel mo't lang kayam. Verse 10.
Okay. Tipang believe heart. Yung nati righteousness. Ngam tingiwat, tipang ipudno. Ket iyagnat salvation. Ngaman niya dagitoy nga bilibam mi ja heart. Ano dagitoy nga ipudnom ja ngiwat mo. Word of faith. Hallelujah. Siguro, anpay nga nalawag. The faith word. Mapantayo ni Abraham. Galatia 3 verse 7 and verse 8. Know ye therefore that they which are of faith, the same are children of Abraham. And the Scripture, foreseeing that God will justify the wicked through faith, which before the gospel unto Abraham, saying, believe that all nations should be blessed. Anya na i-preach kini Abraham? Verse 8. In the Scripture, foreseeing that God would justify the heathen through faith, preach before the gospel unto Abraham. Na tinaglawag ka na kayo dyan. Tinay-preach gayam kini Abraham nga nang create iti faith iti heart na gospel. Hallelujah. So the word of faith, gospel. Okay. Verse 9. So that they which be awake are blessed with faithful Abraham. Oh, dagiti namati wenno dagiti adaan pamati nga kas kini Abraham mabindisyonan damet ti the same blessing akas kini Abraham. Basahan tayo in LT, verse 9. So all who put their faith in Christ share the same blessing Abraham received because of his faith. Yan. So, ijay kunak-kunak karod, no apay nga rin mangay ni Abraham, tati inaccept na nga word, gospel. Jay gospel, tinang create iti faith na. Isu nga naadaan iti faith nga nakabindisyon na tana i-preach kanya na jay message about faith. The word of faith nga gospel. Hallelujah. So iti conclusion ko ija, the gospel, the word of faith. So nga once, nga awan amom di gospel, awan amom di faith. Because the faith, word of faith, gospel. Kitaan tayo. Ti panang create, iti faith, iti heart, ti agdengdengag, iti gospel. No gospel ti dengdenggam, makreate iti faith, iti heart mo. Kas kini Abraham. Pakita ka na kayo, may sa Acts chapter 14. Beginning verse 7, kinggan ti verse 8. Or hinggan na verse 10. Okay. And
Anya din preach na? Iti King James Gospel. Amen. Okay. Kat din preach na ti Gospel, sino dyan nagdangag? Verse 8. Paul and Barnabas came upon a man with difficulty. He had been that way from birth, so he had never walked. He was sitting. Okay. Verse 9. And listening as Paul preached, looking straight at him, Paul realized he had failed in him. Kita yaw? Agpipreach ni Paul ti gospel. Aday jay ti impotent from his mother's womb. Pilay. Polio. Amen? Agdangdangag ke ni Paul. Katanya ipipreach ni Paul. Gospel. Kat habang agdangdangag, napansin ni Paul, na-discern, na-perceive ni Paul in the King James, perceiving that he had faith to be healed. Kaputag nang isunay jay gospel, na-create jay faith na nga mabalin ni suna nga mahilan. Nagkaroon ni suna ti faith iti healing. Agpipreach ni Paul ti word of faith. Agdangdangag jay impotent or polio manipod panakayanak. Katabang agdangdangag na discern, na perceive ni Paul nga naadaan ni suna ti pamati nga maagasan. Apay nga naadaan ti pamati nga maagasan? Tadidangdanggan na nga preaching word of faith. Oh my Lord. Siyempre, di preach ni Paul, ni Jesus. Mabalin nga kuna na, by the stripes of Jesus, binayadan amin ni Jesus, ti pagkapilay, ti amin nga sakit, by His stripes, under the law. He paid it all. So if you believe in Jesus, you can be made whole. So, na-create jay faith na jay polio. Nga mabalin, iso na nga magasan. Tina-discern ni Paul ay binilin na. Amen. Pinigsan ni Paul. Iti verse 10. Tinangibaga. Stand up! And the man jumped to his feet and he started walking. Makita yun eh. Tanay preach kanya na the gospel nga word of faith. Nung mapantay di prayer. Karkarara ka ti healing. Kat saan nga umay di manifestation. Agres ka ijay finished work ni Jesus. He paid it all. Amin nga sakit, nga penalty ti law, amin nga sin in death, nga penalty ti law, pinayadan ni Jesus ijay cross. Nakasital niya, and that is forever message of the gospel. There is no lie in it. I want to ulbud. It's a finished work of Christ. Han nga ulbud, jay stripes na. Han nga ulbud,
siya nagbalin nga napanglaw. Haan nga ulbod, siya nagbalin nga curse. Haan nga ulbod, siya natay. So nga, pinayada nati patay under the law. So nga, death has no power over you. Because awanan ti lintag nga bang penalty ken ka, it is done. So nagkarkararag ka, nga kayat mo pa iti agbyag, rest in that word of faith. Word of faith, na abakan ni patay. Saanan nga jablo, timang patay ken ka. Ni Apo Diyos, timang decision, ti life mo tata. Ayan na lang bilibam. It's a word of faith, nga gospel, ti pa-fight mo, gospel. That's how to fight the good fight of faith. Apay hang kabumak nang agres ka. He became poor, that through his poverty, you might become rich. Nakasital dayay, ijay throne of God. Amun ni Apo Diyos ijay, a judge. And amun ti devil, nga he is defeated. Ti problema, jay Christian no muna. Kita nyo, amun dagiti angel ijay heaven. Amun ni Father God. Amo ti Holy Spirit. Kaamin din workout ni Jesus, agpaypayso. Even Satan, amo na nga naabak ijay. Amun dagiti di demonyo, they are defeated. Ti problema, sika nga Kristiyano, no amum unuhaan. Itatati question ko, amom ba? Dadyay, ado ka na tayo, tihan nga makaimen. Ta ultimo nga word of faith, antayo nga mo. So ano, under the law, ti maipipreach saan nga day, in workout ni Jesus, never nga agro ti faith mo. Because the law is not faith. Pakita ka na kayo. Kaya masaksaktan no, under the law ti pinatpati idi. Pasalamat kayo pa ita, maliwanagan kayo pa lang. Amen? Titaan nyo ti law. Ditoy, haan nga word of faith ti law. Ti law, it kills. The letter kills. But the gospel gives life. So nga, kita nyo, Galatians chapter 3 verse 12. Basa. This way of faith is very different from the way of law, in which says, it is through being the law that the person has some life. Okay, kita nyo? This way of faith is very different from the way of law, which says, it is through obeying the law that a person has life. King James Translation. Tapno maliwanag. Nag-obey ka sa ka, madanti life, kunanayay. Pero ti gospel, receive ni Jesus, madang ka ti life. Amen? Sige, King James. And the law is not of faith, but man that doeth it shall live in it. And the law is not faith. Nanti ko na nadiyahit niya na Ilocano na. Tilinteg.
Saan nga pamati? So, anya nga ron ti word of faith? Gospel. Hallelujah. Iso nga ti fight mo, di prayer mo nga maupupay, gospel. Mangkita ka, ijay finished work of Christ, so ti fight mo. Healing, nilipas ni Jesus, ti bayad, ti penalty, ti lintag nga saksakit. Kat sana ited ken ka, chay life na nga healthy. Chay ka nga aggress. Oray kas lakabat matay. Oh Lord, I believe by your stripes, I am free. I've been redeemed. Amen. Saved and healed. I have now your life, your healthy life. Ure nakapso-kapsot kan, still, I believe. I am free. You paid it all. So nga si nga demonyo, ti sakit, leave me alone. Awan right mo kanyak, taawanan iti charge, nga babalin nga i-charge, tilo kanyak. That's how to fight. Han nga no, at dati mariknam kat, abay, ikarar ko adalata. Into pa iat sila! Tupay do umayan! Ang kapanunot, iti adakararing na psychic kuno niya di. Because the word of faith is enough. More than enough for us. Taramidam, meditate. Confess. Ask God to reveal to you the true message of the gospel. Takurang ka siguro the revelation. Uray no nangeg mo, si panaka-develop na, ijay spirit, soul, and body, so ti kurang. So, pray for revelation knowledge. Saan kayo mapamapan? Iti kumkumpormi. Tanunapan kay ijay, you are denying the finished work of Christ. So, ang kamapapan, karagidi adamang mangkik na. Kunan ko na po Diyos, my grace is sufficient for thee. Kaya sa unday, my grace, my gospel is sufficient for thee. Umanay dan ken ka dayta. Kitaan nyo ka di blood of Christ. Nga nang bayad ti aming nga basol tayo under the law. Awan mo't kurang na. Nung nakabasol ka, hangkamat nga mapan, it's psychiatry. Takunam nga da kurang the blood. His blood is more than enough for your sins. Nga mapay nga no, idadaduma nga finished work of Christ, kasla kunam nga kurang. The same, awan kurang na amin niya. Aminan nga kailangan nga ma-forgive, adanijay. Amin nga kailangan nga panakaisalakan, adanijay. Amin nga kailangan nga rumangay, adanijay. Amin nga kailangan nga maagasan, adanijay.
complete gospel. Woo! So, nakita yun nga tilo, hanga faith. So, ganat kayo dengdenggan nyo. No panaylo ti dengdenggan nyo. Sayo, apa nga tanga, hanga pumipigsa, ti pamatik. Hanot kami nga faith, ti dengdenggan nyo. Alad. So nga alaaladan da kayo lang, thou shall not, thou shall not, thou shall not. This is the boundary. Aramidam na ito'y aganad ka. That's the law. Pero isungarod nga, nilipas pa ni Kristo kada tayo, tag-transfer tayo ijay law of life. Awan tayon ijay, tayo lipas nan, jay requirements. Hallelujah. So no para sa nga charge sen, ni Satan, ijay law of sin and death, you are free. Saved. Redeemed. From that law. Woo! Arabasaka. Amon na satanas na ita. Sungol nga sika kuma Christian, tikin amo nga karkaro. Amen? Nakariridi pa din na satanas, nga mang ibatkin ka, numamam day truth. The truth shall set you free. The truth ngamin, truth of the gospel. Han nga truth of the law. Truth of the gospel. The law came by Moses. But grace and truth came by Jesus. The truth of the gospel timang set free. Amen. So nga grace kayo jay. Uri mabaybayag. The manifestation, the prayer you rest in His finished work. Nalpas na tarita. Adalata. Sige, mabantayo. Romans 10:13. Nabayag na ito yung verse. Minulag mo lagatan niyo. Binasa ba sa'yo? Romans 10:17. Sige, explain ko kada kayo. Kailangan gawin at dati naka-receive the revelation nga mag-explain. Amen. Haan nga aglawag no? Uray basa-basa da no? Uray jag sasao? Haan nga na-reveal kanya na. Verse 17. Of faith comes from hearing. That is, hearing the good news, gospel about Christ. Kita nyo, ijay, King James, so then faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Word of God. Han mo nga muna niya nga specific nga word of God. Pero ijay, NLT, hearing the good news about Christ. Di kayam ti word nga mang-create iti faith. Ti pamati umay
ti panagdengdengag, ti Ebanghelyo ni Jesus Christ. Amoy oray siya nga pastor, ada-adadak ingga natatati good news. Sungod nga inadadal ko, apay nga na stripe laeng kat naagasan kami. Ano yung kasta na di ay kunak-kunak. Ista diot na jay. Father, reveal this to me. So naadadal ko di stripes. Ti stripes, ti law of Moses, 40. San tumabayadan? No dati nagbasol ni jay, 40 nga stripes. Ti pataw da kanya na san tumakumplito jay bayad. Yung di binaut ni Jesus, 39. So, ada kurang na nga maysa. So, idayak nga, ag-wonder. Di saan nga nabayadan? Jay law of Moses? Di saan nga maagasan ti Israel? Takurang ti bayad? No basam ti Isaiah. Ada jay one blow. May nga saplit nga ni Apo Diyos timang saplit ijay servant na. Isu nga ijay cross jay maysa nga saplit. So nga ijay cross tinakay kabilan jay one blow. Di 39 in stop na. Ta kailangan nga Hudyo no hintil maagasan. So nga na-reserve jay one stripe jay cross. So nga di ikabilan ni Apo Diyos da jay one stripe ijay cross tapno maanay nga 40 malpas jay law of Moses ken malpas jay law ijay Garden of Eden ijay na ngayon kabil tagijay sakit tagijay curse ijay cross ijay one blow. So Hudyo man wano hintil you are healed. So, anuhan nyo mauawatan dagidya? How come? Kasanungaw mighty faith. So, nga the gospel, salakan na tayo, for the Jew first, and also for the Greek. Ang nga mabalin, nga jay Hudyo lang, di binayada na. Ang nga mabalin, nga jay law of Moses lang. So, nga dati mga kabkabil ti teaching da, the stripes of Jesus is not for Christian. Apa ngayon bagada day? Diyan mo dati stripe, ijay law of Moses lang. Ngam 39. Dadjay. Tadya makaipurti, mairamanan ti Gentile nga maagasan. Dadya ti fight mo. So ngagdangag kayo iti gospel, tayo nga makreate iti word of faith. So, nagkarkararagak. Dumawdawatak iti kasparan money, kat mabaybayag. He became poor. Pinayada natin kinapanglaw di cross. For me, tapno bumaknangak. So I am now rich. I need million money. I need lots. Pagpatakdaran mi ti building. I need katnuay bayag. At dariyay in workout need Jesus for me. Anya pang kiklimak. It's a word of faith. Hanga,
No awanan, naturog kan, inumping kan. Awan nakapsut, ti kararak. Nakapsut at aday mo amo ti gospel. Ijay gospel nga ron tayan ti faith. So, no may be-preach the gospel, be ready to believe. So, ay sursuro ka na kayo ti believing in faith, kasaan nga pariho? Ti believing, that's your responsibility. Bagim di ay. But faith, created the gospel nga binilib mo. Tamon man tinaduma, da binilib da ijay. Gospel, that is faith. Kurang pa lang di ay. Sika pa lang di ay. Kailangan nga di binilib mo nga gospel, create na di faith, santo ag-work di miracle. Woo! Apay nga nakakapsut ti pamatin. Ano ti kuwahan ko pa yung mababot ti bagbaga ni pastor? Nagrigat nga abutin. So, madidaduma, madidan nga makigimong. Ada di ada sakit na, ayawan, nakpayagpaupira. Ang kupay maabot niya pamati ni pastor. Kasano gamin nga da maabot mo, lawan gospel mo. Katsang ko matang ibawbawal ti upira. Ngamnada ko mapamatim, na save ko madya manim. Are you getting something? Amoy gamin, ni Apo Diyos, sana nga kailangan nga talaga, no mabilib mo na ito gospel, hanan nga kailangan ni Apo Diyos, titulong ti tao, sinsya, tapno magasan ka. Nakakita kayo tinagasan ni Jesus? Dito'y iti faith nga Dr. Lucas, isaganam di pang upiram. Tatulungan dakman dito'y. Taupiraan ta jay matana. 0. Jay kurang ti pamati na, isu dagi jay. Timapan ijay, danom kakipkiburan ti angel. Isu da jay, ti, kaspargan ni Timothy, kakurkurang ti pamati na, uminom ti basit nga arak, tamasansan, ngagsakit, ti tiyan na. Nga mayat ti pastor, mayat, apen baga kamadi. Ngam no umay ka dito'y faith. Nakakita kayo ti pilay, lumpo, nga pinutod ni Jesus, sana silpuan ti kayo, awan. Nirepair na, nga genuine. Kasi kumati abutan tayo gamin. So, ang kupay mababot. Kung at ijay gospel, ang isuti pangalaam. Amoy gamin di pamati nga rito. Ulit ka, no bilibom jay gospel, createn jay word of faith, ti faith ija heart. Okay na. 2 Corinthians. Katiyan ko manan dito 2 Corinthians 4:13. Ay! Amen. Kaya't mo ba nga, lumakal di pamatin? Dagito'y tidanggam, kinimeditate mo. Gospel. Ad-ado ti minsay na the gospel. Baka kunayo limlima lang di ay. Amoy din nagungar ni Jesus. Naala na aming authority jay heaven. Na-receive na amin. Even Holy Spirit. Idi na-receive na the authority and Holy Spirit tay transfer na ijay mang believe kanya na.
Dagitsay. No kahit mo mapno ti power and authority. So nga do ti agdisisire. May sa disisaran ti naduma, balinak mo't kuma, nga powerful akas ni pastor. Bilibom di binilib ko. Di oray pa awan pakugta-kugtar mo oray, dakat to'y polbit. Amoyo gamin, tinagungar ni Jesus. Kung kunam lang itay, nakipagungar ka. Katyay na receive na dinagungar, nakireceive ka. Kat powerful ka. Ora kung kuna di busis na. With power, because gospel. Kitaan nyo kanina kayo, pipris TV. At atihaan nga, sumngaw di busis na. Yung nagilihan, mabiyag tinatay. Amuna ti gospel. Tinanong nga, na-misunderstood na, pakukugta-kugtar na, kung na mo tatuladan na kang, hangay di ayan na. Ti ayan na di amok nga gospel. Ti bakbakapan ti Holy Ghost. Agkugtarak manunuhan, ti gospel ti bakbakapan na. Nga miso mati-style ko agad, na yun na. Okay, verse 13, okay na. But we continue to preach because we have the same kind of faith. Some has had that faith, he said. I believe in God, so I spoke. Okay, kita nyo ha? But we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, I believe in God, so I spoke. In the King James, we have the same spirit of faith. Amen? Spirit of faith. The gospel diay. So nga na kayo nga mapupay, nga karkararag, amunyo, jay gospel. Jay kayo nga agres. I-mix you jay faith you. Ako na jay Hebrews. Jay kayo nga makares. So mabumay bayag. Jay manifestation ti answer. Maturog ka nga daan pamati. It is done. It is done. It is finished. Makita yung kanyak. Sulat na. Padapadasan ti enemy. Adakla tamat. Ijay finished work of Christ. It is done. It is finished. I have won the victory. My victory is the victory of Jesus. Kasilo ta. Ijay mo gamin nga maabot. Ang kumay maabot yung magbaga ni pastor, nga ay ang millionaire. Ano mo nga talagang binilib? At tinawid mo amin nga sanikwa ni Amam. Ano mo binilib? Nga joint ears ka kini Jesus. Ti binilib mo lang, anak da ka ti Diyos. Ngam saan mo binilib, jay tawid ti anak ti Diyos. No anak da ka ti Diyos in Christ, ni Kristo, ti inauna nga kabsat mo. Si kajay ading ni Jesus. Ket jay tawid ni manong mo, nakipagtawid ka. Kurang pa di ay, agsingin jay spirito, iso nga join ear.
Dito pa'y lubong. Kitaan nyo no na anak kayo ti may maysa nga mother. Agkabagis kayo. Kabagis ti awag. Apay nga kabagis? Kasusot. Kan na eh. Ilocano de kabagis. Bagis. Ikan ka na ko, kasusot. May maysa tinagapuan nyo nga womb. Ni Jesus met, may maysa tinagapuan nyo nga spirit. So nga tawid mo, jay tawid na. So you are very rich. Ijay mo nga biliban na yay. Kapukin ni Jesus. So nagkararag katilugan, datin nga lugan nyo na jay kinimanong mo. Nya pa'y, isunat ipoon, si kajay sanga, ngay aywanan ni Father God. Si katikayat ni Father God nga agbunga, usaro na jay puon. Tas si kati pagbitinan, jay bunga na. So katikayat na, si kajay pakakitaan, jay bunga, tin work out ni Jesus. Si kati ag benefit, that is not for the benefit of Jesus. That's for our benefits. Aming and work out ni Jesus. That's not for Him. That's for us. So you need to pray for the benefits nagiging workout ni Jesus. Tas sika timang ala. Kasta tinaramid ni manong mo. Han nga para kanya na. Oh. So dumaot ka tilugan, pintasemon di dawata mga de. Urek kumarugkog apo Diyos. Ta asak talian tan. Isupay ay wada. Hey, apa na dyan titinawid mo? Chay lugan nga. Nga ni, hanon nga agandar. Siya tatan madikon ti kakasay. No dumawat akpay laeng, dumawat akon jay special. Tay special jay work out ni Jesus. Jay ti kasante kararag. Mga tapno pumigsa ti pamatik. Kasla ka de albularyo. Ang adihay. Kasla ki ti alalya. You need to believe it's a finished work ni Jesus. Rest in Him. Amen? Okay, palakpakan tayo ni Jesus Christ. That's the word of faith. Nga i-fight tayo.